Ti Masakbayan. Nasapa ka mata nagawid, Loreto. Awan ti trabaho. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrabahom ngay. Inikatak di boss mi. Anya nga ro ti maramidak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Aglablabos tumot nga minday di JR. Ay una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahwam. Sana ka makiap-apa. Nagalas nga minti pakpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahwam nga rod ita, amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Oy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito eh. May sublim nga rod. When there's no one else beside you. Sa dino tinagapwam, ah? Kasang-sang lang da tao. Agungat ka man na dagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahwam. Ita, nagawid ka, anabarte. Ba't di nga rin ti kumpare kita? Nakababain matano sa anak amapan. Amom ka di nga imay ti landlady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang ah. Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ti abalay. Di mo timbagakan ka na ikatak iti trabaho ka? Kasta unay ti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa yagunget no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman nakta sinungbatan nyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dita, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulot pa ila iti kwartayo, nanang. Anya tinararamid mo aya. Kaano laang idi naikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramido manakaw. Sige. Ag-text kay tulat ta, no adda maipawit yaw. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanakaw. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka nung arod iti trabaho na, anak ko. Adda siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay nga minadida kaya ti agnaad dito'y balay ah. Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damat agastos ti agnaad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra akwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulod da kanya kini, nanang. Kat numabalain, saan kayo kumapay ang mangipawit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngam namin ano matan akasta ti inaramid da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Dahil tangarot ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyan mo. Si kalangan ti sumangukan ko na no umay. Mabainak ngagpakita. Saan ba't namin arplayan da nanang ti text ko? Uray awag ko. Di dapat tensong batan. Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Hindi damat sungbatan. Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw iti kasta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sika tinangibagan niya. Planom daytoy. Ita, di mo matlagayam kabailan at takderan. Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang. Nateng, taisulaang mati agda. Nanglaan nyo nga itinatang. Bunga ti mulak dita parangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang.
At damanan umawawag. Itay pa'y amang manggag ko. Asino ti umawawag aya? Ni Manong mulura ito Salsalud-sudan na no at daimpaw ita a kwarta. Anya? Ay, Mabit man langan. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanin anak ko. Agtugaw ka kay tamangan ka. Siya kun ti makaamukin ni Manong mo. Makalawasan nga agururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimot, Marina. Di damat nga rutsong batan ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano nga minday to'y kat. At day ta ka manen, mangrugi ka man ang kunakon. Pudnumat, plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. Nagsasao ka, kaslasak lang tinagplano Siganto pa'y tinagbiro iti boarding house dito syudad. Ngamsi ka ti lalaki. Makauray ka nga mina, kaslar malayt tang iwat mo. Sa anak nga agreklamo akastoy, no amon ter aramidam. Sakla ka na ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sa din naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Dagulit kamot nga ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanan, di awanan. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagam day tayo dyan na laing amam. Nanang. Agsardan ka ba? Sana siya kipagpungpung tutang si ka, Cheryl. Lugaw lang tikinan tayo, itayag sapa. Awan nga rudan ti mailuto. Naimbag kumamat no agsapul ti pakitang danan na day taamayo. Ngam saan? Tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ang Cheryl. Kasanumot ngamin tinanang kong tatang. Mabisin ka ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo timapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tay jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanta ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni nanang no mapantay jay. Agli basta. Adda ni nanang iti asidig tiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, si ka Marina. Ay, unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Abay, nagkabil ka ngay! Aglisi ka nga man iti dalan ko No kastamat lang ang gayam! Di ka lang kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman, ija naggapwam! Anya ti walam! Ulit man timbagam! Batan na! Awan ang katibain! Batan na! Tatang ni nanang, tata! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timaraman! Nakababain kayo kadagiti kakaruba. Kano bang takin ko kwa dahi tayo balay ti panagapapayo? Ang mga napagtalawan da tayo! Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin, awan na mo dahi ti mapaspasamak! Agin lalaing dakit dia! Ang dantara man ang tangiwat mo, nanang. Talagang awanan bain day dyan amayo. Di kay maumuo mga agap-apa. Baso ni tatang mo Inal daw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano, nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang, Inal daw laang nga stress ti tapay kanyak day tamayo. Kas ita, rimwar manan. huwan nga ron. Saan mata na matatao ni tatang dito'y balay? Kasano, day tala agre-relax ter aramiden na. Awan bibiyang na no, bisin ti pamilya na. Huwan gayam, nanang. Awanan balonan minton bigat. Iji pagadalan. Di saan ka na sumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan may bayad iti abang. Kas kada maigatang iti kanan tayo. Kaya't ko ti agadal, nanang.
Kaya't ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si ka Cheryl. Eh, Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kubusta mo't nga tadamanong mo Loreto ijay syudad. Day tati Jack amo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuluden na ite. Narigat matlaeng, no maerwam da at tulong ti sabali a tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon motten akas ta ti aramidan da. Panawon motten tapno sursurwan da at tumakder iti bukod da asaka. Adda punto manak ko. Ngamno daduma, makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat nanang. Maasyanak matlaang iti kasasaad da. Ngam saan mo't ngamin amabalin nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad dada itinasaya at akasasaad. Masursurudan to nanang. Katno kayat dati agawid, silulukat ti balay. May mayat pa'y ditoy Mabalin ang makigardinda. Ken, makatipid da iti abang. Daitaman ti text mo kwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay no kayat dati agawid. Nagpaas nanang. Intex kun itay agsapa. Barang basaan na apay nanang, sa dino ti papanan nyo. Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabadok. Tasaan mo nga umanay kanyak. Kasta ka di nanang? Wan. Sa dino kumain ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan Wan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo. Ibagam adagos kanyak. Sa dino tinapanan ni tatang aya. Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manan iti ayan dagiti gagayem na. Saan mo't ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanan ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanen? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga numabisinan kayo nanang. Di nakpagdanagan, o kayak laang. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko ka ni nanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti panangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Nga ta? Siguro. Ni, kunak man no nakaturog kayon. Saan pa'y nanang? Urayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige nanang, good night nga Rodan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay lakuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidag. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siyak, diyak mat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti kunam, Cheryl? Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo't itay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan da tayo ni nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga ramidan amin no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni nanang nyo. Inala na aminan.
ipadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga sublipay dayjay? Rugyan nyo kit din tagimpake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan niya apong nyo. Adayumat ijay. Awan nga rod kadwayo dito oy. Awanin ni nanang nyo. Nagtalawin. Tatang. Agawan yung tagimpake. Tapumanaw tayon dito oy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't amabalin apanawan kayo dito oy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, nanang. Anya? Da kayo pa lang ti makamo kadagiti apo ko ya. Ibatik ida ditoy, tapno makapagtrabaho ak. Ay, una yan, di kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla ang agbayag nanang, pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka, Mat. Agpanunot ka pa'y man anaimbag, anak ko. Sayang ti aldaw, nanang. Urayam ni ading mo, Marlon. No kayat mo, di agardin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Nagsapulak iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamo kadagiti ubing. Nagpasyar mo't gayam damanong Loreto, nanang. Nagpindot ka, anak ko. Ha? Anyat kaya ti asawon, nanang? Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito, itagtrabaho ka no. No kasta, dituyin nga agnad dagiti kakaanakak, nanang. Wan, anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apay, nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Iko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diya ka mo kadagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kinairesponsable. Tikas tangar aramidan da, nanang. Hello, Manong. Nakawag ka, Mat. Anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ta. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rudan dagiti ubing. Da kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. No at tangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan ko nga atiddugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ti kumparek. Pagsaritaan mi ti may papan ti trabahok. Umawag ak tumanen. Bye. Oo na yan ni Manong. Nagimas ti luto yo, apong. Uwan nga ro, Dapong. Italaang manan ang makasida kami iti karne. Awan namin kastoy, iti pagnanaudan mi idi. Tawan kwarta da nanang kentatang, manang. Ado pa'y tinabate, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Apong. Malamangan kayo lata, apok, takasaritak pa'y ni Uncle yu Amarlaon. Saan kayo ang mga, Apong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yu. Nagkapuak di ta pagadalan itay, nanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam at the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy, nanang. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amo na mutlaang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga dagiti gamit da. Gumatangak to. Adamot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kaasi damot ngamin no baybay antayo ida, nanang. Ala, ti Diyos timang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la kuma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy, Cheryl, Eric.
Apay ka di, Uncle? Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yo, no manay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Ang yaman nak, Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. Adda matlaan ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, ah. Yay! Ang damanin baro agamit mi. Sana na masapol nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Wan nga ro, dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan. Wan, Uncle. Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka ditimpaw it ni Manong Muloretaw. Day tangarod nanang. Naimbaglangan tamaya ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti aya ni Manong Loreto ita aya, nanang. Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. Nudad duma, kasla agul ulbud pa yun. Hun nga rod. Tunggal ag text ide. Kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Ay, tangarod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na moten kumustaan dagiti putot na. Natawag kayo, mait nanang. Kaano ka nga agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mo't ngamin ti husto aswildo. Di ko nam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Ngaman niya ngay day ta mapaspasama. Anyang ro ti maramida, kat manulang mat ti swildo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kit di mat. Adda nangag ko aboses ti babae. Sino day jay? Hala. Ada pa'y aramidak. Umawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Asino dyan mawag? Inanang ko. Anya timpaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaano agpauitak iti kwarta. Ti inangay dagiti putot mo. Diyak amo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asi ka lang taggastos? Amuna ka di ti may papan kanya? Amuda masikuga? San ba? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to. Ngam saan pa'y nga ita. Adamat ng kadakwada, Numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isuka ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya ngay timbaga na. Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laeng no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo Awan samot kwarta na, apong. Day tangarod ti parikot, apo. Kastamot laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, di tan pagsaritaan ti maipapan iti da itaba nag-apok. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wen, apok. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta apok. Iso asay-saya atam ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkapsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbaga na. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga ron ti makimiting ang anak ko. Una,
Tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado dayta, anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. Adda ka di ipawit na? Awan nga road. Ni, apay nga kasta. Mangipawit kumamot kaasimat dagiti ubing. Kun adda nangag ko abusis ti babae, kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, adda lakit di manen sabali a babae a kadenden nana. Apong, at daward ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon. Nasayaat kada kami. Kan sipod naglaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amam martok ni Uncle? Un nga ron. No idi, kastaw na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartek. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanan ang mapasamak dayta, apo. Nasingput ni Uncle Yo. Kas makita yumot, kas lapud-pud no nga anak, ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa'y urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ngay nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga ro, anak ko. Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Kasano na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsakan kwa na ijay. Ay, naglukon na di akabsat mo. Sana bali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo, Loreto. Oh, Atoy. I-budget mo Daytoy laeng ti iyawat mo? Dahil talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay tigastusan ta. Pabitlang. Kamayay. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon da ito Manong. At damot ngamin jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadadang irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga itatial daw? Pagbabaw yan dan to tikas tangar aramiden da kunakmanan. Hello. Nagkarawag ka, Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing jay pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timakam mo dita. Pangasim kumamata Manong. Tulungan da kami kumamata kaninanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan, pagsardengan nyo itan. Da kayo tinanghinrol kadakwada. Ita, saktirangrangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagim lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdentan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramiden yo, Manong. Anya timbaga ni Manong mo, mangted ka de. Awan kano kwartana, nanang. Anya? Ay, makapauma mo ti makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. Kasano nga rudan da ita?
Mano nga minon ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay da duma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para mutlaang kadagiti ka anakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumat ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak? Tadida magayam kabailan at akderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Isu ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang manyangay ita, marigatan damat laeng. Graduation kon iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kanton. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa iti elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala bay ama po. Adamo ni Uncle Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon, apong. Da kayon titimakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay tanga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budto yun dagita aba daw ta iplantyak. Tapno nakasaganan taon. Nangalaan nyo iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kung aktumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho ak. Taado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya, awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak matabisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo, ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma, tadi mo pagbabawian dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Ay, nakangagak pa'y kitdi. Husto nga minin. Bayamon ni manong mo. No day ti desisyon na. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitan tayo jay tao. Asino nga ruti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay kat si kanton May mayat samot no da kayo, nanang. Ay nanak ko. Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti ka kaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wen, Uncle, bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya nga ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak abagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan, Mat. Kunak to pa, Uncle. Ala, wanan. Hunggayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin. Ano san tayong aguray, Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. No agtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa.
Mangala tayo iti babaunan ah. Di isupay apaggastusan manen. Saan ba't amabalin asanak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mun tumat ngamin amo ti agtipid. Na siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumat. Amok ti agtipidan niya. Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Oray anya pa'y klase ti panagtipid ti aramidak. Kurang lata. Narjud ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laing. Na, pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang. Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka, saludsudang pa'y lang. Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnaid da dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Ha? O manugot na nga ta? Sigurado da ita. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karbanga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karbanga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kasta Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karbanga kadakwada. Wan, sikati ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo, kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ter aramidan nyo ditoy? Imayak, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo matgayam. Imayak, takuyugan kayon, anak ko. Kaya't ko makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, ited ko amin na masapsapulyo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Siyak ti amayo. Linipat na kami iti Mano Atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Husto timbaga ni Manang. No awan da apong kan Uncle Marlon. Di miyam mo. Amang ano may sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkel dan. Tiyak manamokin ni Manong mo. Kaya't kadidag iti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, unay ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranakla ang ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumanan day chay. Sapay la kuma, tairana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami itinalapat. Anya ti plano yo kanimanang mo, Eric, kaanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano? No di na kami pagadalan. Kasano? No kabilan na kami. Kas itinararamid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami lawanay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma maihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta,
Addan tumot mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasat to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kasken ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot ng titawon ko. Mabalin pa'y mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't ng itibiyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano ngay? Nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi ako iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan itayan da inton bigat. Siguradum lang nga manugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Uray anya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag. Kalpasan ti panangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, ta sukunag ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Uray anya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing kunag ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo ida nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Uray anya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita. Wen, sikat ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngam pudno ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakil da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babain mo ah. Feeling ama ka mat. Sikat ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric ken Cheryl ngay. Di na kaya ti sumurot kanyak. May samot niya kabsat ko. Kontrabida. Kasano nga rudan da ita? Awanin na. Sana na matuloy ti planong magtrabaho. Una yun aya. No mga latang amin iti tangdanan ta, isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y ngay nga rod. Anusak manan Agtipid tayo nga minan ah. Anya nga tano agabrod ka laangan. Oo, dakla kaya ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda, iso ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod kunak manan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay, manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon, Anya tinaramid na ditoy. umay na ta ko masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung rod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kini Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana? Aging gagayam ita? Kat violent ti latta? No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ti panagadal ta. Naan tama-tama na ko. Kinabil ni manong, nanang. Anya, Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas di agalad na. Na, tanay limitang mun tamatam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo.
Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang, anya tinsursuro yo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl, tapno gurandak. Sana masapol nga aramidan mitikas talo reto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Ammo managtalaw ti inada. Ngamanya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidam ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Apay, iti panagkunayo ka di, kat sa anak ang masaksaktan nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin nagbalin ka nga responsable. Sana dakas ang mga asawa ka manan. Angam sinupurtaram latta kumaadag iti anak mo. Nanang, Impariknam kumalatta kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadalan itay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat a subli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita may. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan? Amamok ni manong mo, anak ko. Sapay la ko mga road, tanaka amerisen. Sapay la ko ma, anak ko. Maasyanak matkan kwa na. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Di tay agsardeng agkararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinaggapuam si Ka Loreto? itayan da nanang. Na, anya pa'y laang tinaramid mo ijay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan kadagiti putot ko. Husto ni nanang. Nagbiduta ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi kada Eric and Cheryl. Agraman kada nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina, ala sumra ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, nanang. Kumusta kayon? Nasaya at latamot balasang ko. Dakal tinagbaliwam. Uwan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dakita. Pasarabok kada kayo. Pasensya kayo no italaang ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno maka-abroad ak. Isumot lagayam. Nagmayat mo tanti. Graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mong agadal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapukok mat dagichay. Saan mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakmat ida makita, nanang. Ala, ano samti aguray, taadda klase da ita. Kumusta kayon adwa, anak ko? Sa di na tinaggapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay-api nanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang.
Saan kami kumaakas to'y amadanon nyo? Amangan no agpalpalama kami meten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Saan mabayadan iti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang? Pud na tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawiak latta, anak ko. Kat sapay lakuma, taikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanya? No kasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wen, Anya nga tinagsasaritaan yu itay awanak. iso timang paadal kadagiti anak na. Nasayat mat no kasta, nanang. Tani, dakkelan ti babayadan da. Kat sa dino nga kanu ti pagnaadan da. Dito'y balay latta Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saanan, nanang. No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadal da. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan ko na dayta, nanang. Sa bagay, dito yung agnanaad, da Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobran samot daytoy Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti dadduma. Kas makita kat ado tinaskan a matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan kong awatan dayta. Pangaasi yun, nanang. Awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yu para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok a mabalin nga aramida, nanang. Ay, agyaman anak nga rod Marina. Awan rumbang a pagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laeng balasang ko. Tabangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang? Agpakadak matlaeng, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaengan. Kasangay gayam ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wanan niya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko ana. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende no anya ti kayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin latamot, manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno adda isuot na. Into nagsingir iti bayan tinateng na. Unan niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pay laeng dayjay. Di high school ka, manang. Uwan nga rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kitaan mo anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simmangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya dayta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle ita, saan ka di? Ay, wen, kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake, kan lechon, pagsasangwan tayo. Kan, inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay na apo. Isupay ke di dayta nagkastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang dayjay. Sigurado ang maragsakan ni Uncle yo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na, para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gayam iti cake. Kan anya dayta? Lechon? Un, Uncle, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadal yo. Ni Uncle Met. Regalo mi nga rod, para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos!
Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo dyan sapatos ko. Daanan day jay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Matuyon ti plato. Mga tayo din. Agkanta, kan akararag tayo pa'y nga rod. Tapno, maramanan tayo ti kinatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na unag apang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada si Erel ken Eric. Ne, apay mat anay bagam ti kasta. Una, tanong na nga sawa ak. Amangan no saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti kaanakak, nanang. Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan laeng ada kayo kini Jenalyn tinaituding iti tungkal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan planok ang mga sawa. Na, apay ngay. Sa bali latamot no adda bukod mo a pamilya, anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalinto nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti kaanakak. Naragsak akon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangten iti allowance dagiti ubing. Apay adi yung bagbaga kanyak. Italaang mat nga imay ka. Uwan gayam. Iso pa yun tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na. Tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yu kadi. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayam na tapno maka-abroad. Anya? Dinamag yu kadi. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Kat nagpatulong iti gayam na tapno maka-abroad. Anya? Day tati pudno, Manong. Kas makita kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa bali a pamilyana. Saanan anak ki asawa. Sapay kuma, taaramidan yu matan ti responsibilidad yu kadagiti anak yu, Manong. Pag tinulungan yu, tamano at tawon laangan, agturpos dan iti kolehiyo. Anya ti aramidam diti pagadalan, tatang. Kaya't kung nga itad da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta mo't dayta. Para iti panagadalyo. Ada inte dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mati aggapo kanyak. Agyaman akno kasta, tatang. Amumot ti Facebook ko. No, dapay kasapulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kini Eric, Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang ted ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang. Idi pa'y napalabas alawas dayjay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinen tapno bumawi kadakwada. Kasta aklunam dagiti bitot mo. Wananang. Saan ko nga ilibak dayta? Sa apay la kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang. Aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Una, oray saan kayon nga agdandan na ni Marina.
Panunutan nyo lahat ti pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo, sigurado ang mapakawanda kayo. Apay, dito lang tinted mo, Loreto. Dahil talang tinabati ti sweldok, bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay day ta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat, ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikik kami ti kwarta? Nagtugaw ka, tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasimani, ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko ang makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Ay sumatla gayam akurang ti kwarta nga it-ited na. Tadamat gayam ka inagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan da ito'y Loreto. Ha? Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yo kini Marina. Saan akong nga gilimot kan ka? Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi ha? Putot kumutlaeng ida. Kan may sa. Itala nga ikak ida iti kwarta. Panunutom mat dagiti anak ta ah? Ar-aramidak ti amin nakabaalak. Tapno maited ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom day ta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority? No di kat dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak lang nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kayat mo suportaran dagiti anak yu ni Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak laang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Wan bakit. Kasta ti aramidak. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklaangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, mate. Gumatang ka. Oray basit a cake. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maaramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Adumat ti enlistan, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklaangan. Sakbay ang mapanak iti ayan dananang. Naadakin ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl ken Eric ngay nanang. Adada ijay kusina, apay ka de. Ang mga no kayat dati ag-swimming nanang. Ay ija ka mo anak ko. Kasaritam ida. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit gan a resort, Nalakalang matibaya di jay. No kayat da, di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka diti garden na? Wen, amangan no paawid mo tanday chay. Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, mat. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee jay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka no? Ijay. Iti kasit gan a resort Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay,
Asino gayam ti gastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apong. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Ado pa'y mo dya ginatang yung itinapalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot ititid ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man, tapalubusan ni Ani. Diyak mo, naan niya ti saritaan da. Nangasawa gayam manon ti amayo, kalpasan ti panagsinami. Uwan, nanang. Ngam sigon ka ni Apong. Saan da pa'y ang nagkasar? Da kayo ngay. Awanin plano yo ang makiasawa? Awanan anak ko, bakit akon. Sa bagay makit di Ada kami matangan na kayo. Imbagamon anak ko. Awan gayam, no kaya ti umayag pa siya di balay, mabalin. Kan mabalin yu ti agnaid ijay no kaya tiyo. Agpasyar laeng, nanang. Komportable kaming ka ni Eric dito balay da Apong. Pumanaw kamin ton, no danton bukod mi abalay. Si kamot gayam day ka, Loreto. Long time no see, Marina. Wan nga rod, busy akmatan iti negosyo. Asika, anya motan ti pakakumikumam ita. Adda trabaho ka jay syudad ita. Kumusta kayo motan ka ni Ani? Nasayat kami lata. Sika ngay. Uray singgalak ita, makunak anaragsakak laktamat. Awanan ti plano makiasawa manen? Ay, awanan dahi tayo iti panunot ko. Si kakit di man. Mabalin na tamat, no kayat mo lakit di. Bakit akon? Kita ang mga no aramidam manan ka ni Ani tikas iti naramid mo kanyak idi. Ang mga no talawan na kantumat. Saanen, nagbalbaliw akon. Saan ako nakas itisigod? Amoyo nanang, masayangan aklaunay. Iti anya. Gapo kadag iti biddot a desisyon ko idi. Nadadaal ti pamilyami kini Marina. Napalabasan day tanak ko. Napalabasan. Nga madalat na pa nagbabahawi ako nada. Di ka agsao iti kasta. Tanumangag ni Ani ti kasta nga ibagbagam. Sigurado ang masaktan day chay. Ay na anak ko, awanan tingam. Agseryoso ka. Panunutam dagiti anak yo kin ni Ani. Tapno di da pagdalanan tinapasaran idi da Eric kan Cheryl. Desisyon mo ti mga asawa manen. Iso atak daram day tanak ko. Noan niya ti desisyon tayo iti biyag. Takdaran tayo. Takaasi dagiti tao am apektaran kadagiti biddot a desisyon tayo. Kamaw dyanan na? Agradwarak matlaangan, Apong. Ay, wala po. Kaano lang idiintulod na kayo ni tatang yun dito'y balay. Ita, agturpos kan iti kolehiyo. Wan nga rod, Apong. Husto mo't kitday, tapno at damot imarcha da tatang gananang yaw. Da kayo ti kayat ko, Apong. May salaang mo't ngamin ti mabalin. Iso ada kayo latan, Apong. Abangan mo't no agpauyo dagiti dadakkel yaw. Kasaritak to dananang kantatang, Apong. Ipalawag ko kadakwada. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam da? Nay, apay akas tangay ti sapatos yo, Uncle Marlon. Ha? Mayat mat ka anakan. May mayat jay black shoes nga isuot yo. Adamat tay ginatang ni Manang Cheryl. Aday jay silid ko. Ginatang ni Manang Dayjay, tapno aday suot yo. Sana tapno idulin yo. Mabit lang tayo nakalain, Uncle. Siya ko, tapno mok. Sumurutak, Uncle. Agpilit amot lang iti mayat Apollo yo. Ta iso ti isuot yo. Panagkunak, mabalinin da ito'y. Saan nga rod ama ibagay, Uncle? Mala, sika nga rod ti makamo, kaanakan. Manang, orayan na kami Agsukat pa ni Uncle iti sapatos. Wan, agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw? Intan, Uncle.
Panawan kayo pa, Uncle. Inakbit iti CR. Sige laeng, kaanakan. Ading ko, kasla si kamot ti ama dagiti potot ko. Ay na, si kagid dimot manong. Si kalatamot ati amada. Wen, siyak ti amada. Ngam kita am ti trato da kanyak. Ay na, kasta talaga dagiti kaanakak, manong. No daduma, kasla didak makikita, uray adda kita asidagda. Dapay la siguro sakit tinakamda kada kayo kani Manang Marina. No pay kasta, ituloy yu ti mga ayaw kadakwada. Tapno lumag-an pay tirik nada kada kayo. Kasta mater aramidak, ngam awan lata. At danto, manong, di kay agsardeng, di kay mauma. Ituloy yu, no anyaman, tirinugyan yu. Okay ka kadila ang Lorito. Wen nanang, okay aklang met. Apeng arod analabaga dagiti matam. Nagsangit kan sabot anak ko. Jak lamalapdan dagiti luwak nanang. Masaksak anak manen. Iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya. Siguro man ni JCR. Di kasano apaw, ag-apply ka mutan iti trabaho. Uwan apong, tapno agsildo akmatan Mayat day tapo. No ada trabaho, bumawi akmat kada kayo apong. Sanan. Agurnong kakit di para iti basak bayam. Ado ti sakripisyo yo para kada kami iti kabsat ko. Panawan mutan tapno ag-enjoy kayo. Ay na, apo, sa anak nga kit daw iti bayad dagiti tulong ko kada kayo. Ay, basta. No inbaga ka bumawi aramidak dayta apong. Hiring ka no ti pagtrabahuan ti kabsat ti gayam ko. Ag-apply kami ityahin bigat. Ay, sapay lakuma, tamaawat ka adagos, apo. Ni, ada kayo matgayam, tatang. Kailiw kayo laeng. Mga no agungot ti asawa yo. No kanayon kayo nga umay ditoy. Maawatan naman ti sitwasyon tayo. Nasaya at matnukasta, tatang. Narigat mat, no madadaal man ti pamilyayo. Kaasi mat dagiti ubing. Sana mapasamak day ta, anak ko. Sapay la kuma. Tapod no day ta nga ibagbagayo, tatang. Ni Uncle Marlon? Napanitayan ti kayem na. Ading sangpot ko ang merienda. Agtimpla kayo iti kapiyo, Tagmerienda kayo. Anya ngay day ta? Poto kon kutsinta, Lako ti gayem ko. Ramalan nyo, Kat masigurado, naimas da ito, tatang. Ni Uncle Marlon ngay tatang. Madamang agdigdigos anak ko. Apay ka di. Saan manen nga ag-charge ti laptop ko? Kita agman. Amuyo ka di timang tarimaan iti laptop, tatang? Kita agpay nga umuna Santay mo't nga amo no anya ti dadael na. Mabit lang nga rod, tayo nak-erwar ti laptop kan charger ko. Kasapulam ka di adagos. Uwan tatang. At daramidak a report mi para inton bigat. Mala, ingka nga rod alaen, takitaag. Mayatan ti laptop mo, Eric. Ag-charge ka din, tatang? Wen, ag-charge matan. Agyaman ako na, tatang. Awanan yaman na. Malpas mutlangan ti report mo ngar aramidam. Singi ka no, tatang. Inak pa iti silid ko. Aramidak ti report ko. Nay, nasaya at matgaya man tilinangan nyo kadagiti umpay nga anak ko. Unanang, pansinin dakmeten no kasta nga umayak diti balayo. Ay, iwan gayam. Kumusta mo tingay dagiti apo ko kini ane? Nasayat da, nanang. Ay, kat nasaya at nga rod no kasta. Ipasyar mong tuman mo tida. Unanang. Ala, agpakada kon. Nag-text ni Ani. At da kanulakad na ita.
Katsak ti mga sikaso kadagiti anak mi. Bala, agan-anad ka. Ano at akas tamot ti pinili mabiyagan ako. Isuatak daram. Kasangay ni Tatang Inton Martes. Anya ti plano manang? Sorpresahan ta ko ma. Saan mat asigurado no umay dito eh. Kan, amang ano agluto da iti ayanda. Mabalin mat ngayon ton Miyerkules. Agbait di dito'y balay, kalpasan ti trabaho na. Mabalin mo't no palubusan ti asawa na ha. I-text mo amanang. Panagkunak, kat saan matan nga istrikto ti asawa na ita. O sige, i-text ko nga rod inton madamdama. O sige, ibagam to kanyak no anya ti kunana. Kasangay ni Tatang Inton Miyerkules, nanang. Umay kayon to ah. Saanan anak ko? Abay ko maasaan. Narigatan. Amumot nga adan sa bali a pamilya ni tatang mo. Ang mga noon niya pa'y ti panunutan ni Ani. Mangantayo laang mo't. Okay kadilaan ka ni tatang yun no umayak. Sigurado day ta, nanang. Amumi nga alanganan nga agsinubyan kayo. No pa'y kasta, umay kayo lata ah. Kasanungay no maamuan ni Ani nga daak. Kat di napalubusan ni tatang niyo. Awan mo't mali siya iti day ta. Umay kayo laang mo't. Tapno makapagbabanding tayo. Kan may saan mimat nga ipilpilit? Nga agsinubyan kayo kan ni tatang? Diyak matlaang kaya ti makisinubyanan iti amayo, anak ko. No kasta nga rod, umay kayo. Saan para kan ni tatang? No dikat, para kada kami kan ni Eric akabsat ko. Happy birthday, tatang! Oh, para kada kayo. Ne, anya nga itilinaon da ito asupot. Pantalon, tatang. Daan mat ngaminan dagiti pantalon nyo. Ah, kwa, sanak mo't ngaminan ang makagatang iti baro. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti regalo mi kada kayo. Magustuak launay anak ko. Italaang nga inikandak iti regalo. Mangtad kamin tumanen ento nag-birthday kayo, tatang. Naragsakak unay anak ko. Amok adakkel tinagbasulak kan nagkuranga kada kayo kinimanang mo. Ngam nasaya at kayo lat na kanyak. Wen tas si kalatamat ti amami. Kan may makita mi mat kay ni manang adakkel tinagbaliwan nyo. Agyaman ak manin anak ko. Agyaman ak iti kinaimbagyo kanyak nga amayo. Na, mayat ti isam mo anak. Naragsakak laeng nanang. Adain tadagiti anak ko arigalok. Pagyamanam, tanasaya at latadagiti anak mo kun ka. Saan da ka aginura? Hawen nga rod nanang. Nasaya ti panang padakalyo kadakwada. Taday tati maiparbang. Kan makit kita dabat ngar aramidam ti kapalam. Tapno masulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Agyaman ak nanang Kat nasaya at anak ko. Tanamiris mo dagiti bindot mo. Nanang. No saan ka nakaamiris? Sigurado akagurad ak pailang dagiti anak ko. Iso husto lang ti inaramid mo. Ay gayam. Naibaga ka din Cheryl kan ka. Umay kanumot ni Marina inton madamdama. Okay lang nanang. Isulat na ti ina dagiti anak ko. Kan amok nga umay dito para ka dagiti anak mi. Saan para kanyak? Dandani magaya man ti graduation mo. Eric, ading ko. Anya nga ti plano. Diyak nga rod amo manang. Sino nga ti mangimarcha kanyak? Ni Apong ngay. Mabalin mat lang ani Uncle Marlon. Uno saan? Datatang ka nanang. Awan nga ti maibagada Uncle Marlon kanapong. No ni tatang ti mangimarcha kanyak. Awan mat siguro. Man nakaawat mat dagi chay. Tapno mapadasan na kumamit ti umuli iti stage. Kasaritam ni tatang no umay manan. Ibagam kan kwa na ti planom. Tapno amo na mat
kan tapno makapagsagana. Tatang, da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ninanang mo ngay. Kinasaritak ni nanang tatang. Sikat ti kayat ko. Wano saan? Daapong mulatan. Wano ni uncle mo? Kinasaritak matlang idan. Ket kunada, mabalin ka no matasi ka, tapno mapadasam met. No, okay lang kadakwada. Mayatak anak ko. Sigurado kayo, tatang? Wen, kayat ko launay. Kayat ko mat ang mapadasan ti umuli ti stage sa kunada. Alang nga rod, gumatang tayo nga rod iti isuot nyo. Tapno presentable kayo, met. Anyat ko namlakay. Sikat ni Mangi Marcha, iti anak yu ka ni Marina. Wen, bakit? No manugot ka Awan parikot iti dayta. No sikat kayat ni Eric amang Marcha ken kuana, saan ko akontraan? Agyaman ako na'y tamawatam ti sitwasyon tayo. Anya pa'y nga rod. Kapilitan nga agaano sa tada ito'y matibiyag a pinili. Di ka matanagan. Aramidak ti responsibilidad ko, kas ama dagiti anak ta. Agyaman akno kasta. Awin gayam, naala kong ti sweldok. Itad ko kan ka, tas sikat ti mangi budget. Ne, sobramat da ito eh. Eksakto lang dayta. Ken, agurnong ta. Pagkalay satan. Tapno legal matan ti panagdan nata. Kasta, ikasar mo ni Ane. Wananang, awanan tinamnamang agsinubyan kami pa'y kini Marina. Nasaya at mata na panunot mo dayta anak ko. Tapno legal mo't laeng at ipanagdanayaw. Ay, si Kantuma ngamin, di mo amot makontento iti maymaysa. San mo't nanang, nagsina kamin kini Marina. Sakbayan nam amok ni Ani. Maalawa nun anak ko. Nagbalbaliw ako nanang. Sigurado laeng, nagbidot kan iti naminsan. Pangaasim tag seryoso ka, tapno saanan ang maulit tinapasama. Wananang, urnosak itan tibiyag ko. Ikarim dayta, Wananang, maudi day to yan. Sana kung ngagsapol pa iti sa bali. Nasaya at anak ko. Agsingsingpot ka, tapno saan da ka apanawan. Kan ibagam kada Eric kan Cheryl ti planom, tapno amuda mo, tanak ko. Nanang, ikasaran ni tatang ni Auntie Annie. Ha, ikasar nanda dyan nga ani? Uwa, nanang. Iso mo timbaga ni Apong? Ay di husto tapno agbalindan aligal. Saan kami mat nagkasar ka ni tatang yo? Iso nga okay lang. Kan maysa, jak matlaangan kayat ti makisinublan kan kuana. Saan kayo kadi masaksaktan, nanang? Adamat ni ani iti biyag na. Ada pa yan anak da. Naragsakak para iti amayo. Uray saan anasaya at tinagbanagan ti relasyon mi. Pasensya kayon, no saan akompleto ti pamilya tayo. Okay lang, nanang. No para kanyak. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agnaad tayo iti maymay sa abubong. Ngam kanayon kayo mat nga agapa. Agyaman nagtamaawatan nak, anak ko. No para iti daduma. Importante a kompleto ti pamilyada. Ngam no siya, maawatak ti sitwasyon, nanang. Nagbalbalo mutkit din ati amayo. Nakasaritak ni Ani. Kat saan kanumatakab kabilan ti